Arimi kuma kundu na kundu magomanite kiharo-ini giki kuruta mawoni mao makonie mogaruruku urimi-ini wa macani, na minista wa urimi Peter Munya ekinyia kuigua mendekithia mao. Arimi aya umwe thutha wa ungi matariria mathina mao. Macani kumanira moirwo ni agency mwaka wa 2000 andu maturite na thina bengi ici goko ciurite goko ni cia andu acio. Kama akina mama unatuona hapa tumekuwa na magonjwa mingi kwa sababu saa 11 tunakuwa kwa chamba. Munya akiuga ati mawatho maya ti haro yake ta mundu kiumbe na KTDA no matanyitwo gwikira murimi hinya makiria. Huyu ndiye anaonyesha shida za wakulima wa majani chai, ya kwamba wanafanya kazi kwa baridi, kwa shida mingi, lakini mwishowe hakuna pesa kwa mfuko, ni mashinda tu chungu nzima. Na hamwe metekaniria ati hena bata wa mogaruruku hari urimi ucio na manyita mawatho macio baru. Support the crops tea industry regulations 2020. Turethia gucagurana ona giki kirekwo waziri ni ekomwira gegwikwo na one man one vote wa majani. Ile bengi imefunguliwa kwa majani kwa factory, mjue hiyo si yenu, muache kuacha pesa yenu, mnakosa pesa kusomesha watoto. Naomba nyinyi mjue mnafanya nini. Uria murimi wa macani taya me haha thutha arenda no mbeca nyingaingi muhuko-ini wake thutha wa mihango yake ya urimi. No uria mbeca icio ikuongerereka nikio kiuria kinene. Arimi mwena wa Embu makiregana na mamwe ma mendekithia macio makiuga mahota kuhotomia urimi na muno wendia wa macani nja ya bururi imwe kwa imwe. Rona takwa tu maugete twa tukinyiriria nondu meciria ma thirikari ino tutirona kira marena muno ni ugoti marenda gweca kuria turi tuni secretary tigarite guku ikiranaga wegania majani matheri. Ozo tureciria no tethi wa church tureciria ni ko makinyirite matonye mone kindu magitethia na kiovo. Majani metu ni maguragirwo factory na majani metu mathina mbere okorwa makiondwa tondu majani macio ni maguragwa na mbei igoro makarete mbeca mbega. Arimi acio kuma githii kia Rukureri ni mararegana na mendekithia ma utongoria wa madirector rita rimwe tu mathurwo. Tungitigira andu athatu makathi na mbere kumani factory nae na no metumire nae. Kwaguo no ndo andu cio twine twarega mawatho maria macuku twauga maria mega ni twetikania na lakini mau twarikia kuga thirikari ndikavutie mau tondu yavutie urimi wetu no kuthira. Watho wavitukire ate kuria mbere tutayambe kureterwa to participate. I know constitution nigu yugete public participation nigu watho coko vitukana kuria mbere. Kwaguo ni ona vuni vavitirwe tondu tugacokerwa watho we muvitukie. Mendekithia maya ma mogaruruku urimi-ini wa macani ni magayanitie arimi na atongoria a ruhonge rwa ukuria wa macani KTDA. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Martin Munene.